Hei All India Radio aizolani. Chanchin thar achiar tu civil ruata. Chief Minister Puzoram Thangan Manipur Harsana Tok Mizo Techu commercial flight mga atheyang angathiar chuame kan ni ati. Assam State Assembly Deputy Speaker BJP MLA Dr. Numal Monin Chuan Manipur boina chu ami cheng te boina ania politics sa kailu chiani lo ati. Union Minister Kiren Rijiju Chuan Manipura Tharum Thona Muana Tungding Turin Sarkar lai pui chuan atul dana piangin malame kani ati. Karnataka Assembly in Thanna Tura campaign chu amor bok chau mek ani. Chief Minister Puzoram Thangan Manipura Harsana Tok Mizo Techu anom na muna tangin commercial flight mangin athei anga thiar chuame kan ni ati. Hemi chungchang hi Soifin State Home Secretary Puech Lale Moe Chuan Mizoram Sarkarin Imphal le ache vela Mizoram mi le sa tangkhang te zirlai te le zirlai ni lem lo te hruai chuanan thlo theina ruah man atum chungchanga man son theilo wangin kongdang andapa thlona hi hire theini talo ma se thlona thlobel tur ania tuna hian commercial flight ang a ticket an buka naktuk ticket an mu theitele karle thole ni thlenga ticket an mu theyang angte book fel to ani airline si rem an buka atlang point Indigo Air Asia le Air India te ania heti lai hian tlang konga Mizoram lu tumle lut mek anomawangin ngopa khuwa petrol diesel filling station te po POL chungchanga stock tamjok nei theitura ruah manna siamani ati heng ruah manate Home Minister Pulal Chamliana Hova Sarkar how to te chut khom man mo kowarel ania heti lai hian Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan Manipur boina chungchanga atho pui marchak MP te malak puya somin boina tuar tu te mun himlama thiar chhuale en koldan turte soipuya Churachandpur bial tu MLA te abe bokani Inar Manipur bial tu Union Minister of State for External Affairs le Education Dr. Ranjan Rajkumar Singh le Outer Manipur bial tu Dr. Loro Fozo te nena anin biakna Manipur atanga state dangmi le sa thiar chhuadan te asoipuya Abik takin Imphal CRPF camp a sahimna zonga tlan lu te eile inpek thata tul thule Churachandpur lam kaldu te tana ven himna le lir theite ngai tua sakturin pusila rosanga chuan angenani Manipur MP te chuan theito pan chhuwa zel tur thu an lo hrila pusila rosanga hian Churachandpur bial tu MLA Pupo Nialal Hau kip nen po in biain malak zel dan tur soidun tura azola inmu antumbok ani Pusila Rosanga hian Manipur boina chungchanga hian Union Home Minister le Union Home Secretary Office abeto bok ani Manipura zofa te harsana tok mek tetan hian Mizoram Zirlai Pol MZP General Headquarters le Central UMA chuan ve bur an khonsaka Nimin Khan MZP pisapuya MZP bil tumin Manipur zofa te Manipur boina awanga chia tok nunna chan le hliam te tan ve bur khon khu honna nei ania MZP chuan Manipur boina awanga zofa te tana ve bur an khontura hian adu apiangin an tho theina tura ruam manna an siamani Central UMA point Manipur harsana tok mekte tranpuinan cheng noi nga pek arem tia ve bur khonin athei piangin tranpuina pek thein an hongbok ani heti lai hian Manipur zo na thak tele meite te in kara boina chuaka wanga sahimna zonga Mizoram ron pan anom chantoa Kolasib Borsa Pujon LT Sanga Chuan, Kolasib Districta Raltlan te chu an chung te bel an ni thua soya, tudon danin Vaireng te Division huam chunga khochen khata Raltlan te hian lut toa, Vaireng te SDO Civil Point Subdivision huam chunga Village Council te chu, Raltlan an nei zat in report turin lau hriat tir to ani. Hriat hei china Saipum ma chung kathum member som pali Raltlan an oma, Saipum VCP pulal biak tluanga chuan, heng mi te hi community hall a anda thu soin Nimin Khan an rongbol na tur le in thierna tur siamin an hatlang ani Saitwal district notice khodung seya po Nimin tlaidar nga theng Khan ral tlan mi som paruk anom toa Saitwal SDC chuan an lu bel zelarin thua soi bok ani Mizo National Front thalai pol hoi khotin Manipura zo na thak te harsanna to mek chungchanga remna le muanna awm theina turle an thlawang hauna Nimin Khan aizolwana pa hol kota hun man ani he huna hian MNF thalai president MLA Dr. L Thangmo chuan Manipur harsana thleng mek chu sarkar chowin asiam that thei ani lawatia
zoram mi puite trang ruala ti thei ang tok ti angai ti soin remna le muan om se ti chu an du berani thu asoi hei ba ka hen Dr. El Thangmo e chuan sarkarin thei top chua abe lain tu te emo harsana siam an omani chuan Mizoram thil thenga chin chia ani tawang ati bok vanapa hol kota hun mana hian nampual zirlai por hruai tu ba ka zirlai por hruai tu ten thuan soya ram hruai tu MLA engamoza telin Manipur boina sarkar malakna ti khotlai lawa puizel tura an ngen na resolution siamin an pombok ani lungleya thangmek Assam State Assembly Deputy Speaker le BJP MLA Dr. Numal Monin chuan Manipur boina chu ami chengte boina ani thule politics a kailu chiani lo thu asoi Dr. Numal Monin hian nimin khan lunglei BJP office bazar veng tlo in an hruai tu te koma he huna hian lungleya media then khatte zona changin pomun ne chuan Manipur boina chu Manipur thenom state ten ang khat veka an tor thule BJP MLA ngei point nunna achan thu soin boina re turin thu nei tu ten thei to pan chua me ka tia BJP te Christian nek chep na anga pu na chu thubel chian dol lawania BJP apo Christian MLA engamosa tan oma ama ngei po Christian ania Assam State Deputy Speaker ani mek ti asoeni Mizoram le Assam ramri boina engtia chin fel tur nge ti zona chu changin Assam State chuan ama ngei telin Delhi le Mizorama anzina inrem turin mitinin mo phurna anneya in phan hi manga yani ati Assam Deputy Speaker hian lunglei atlo chan chu ama mi mal thil le official ani lo ti soin Christian ani angle BCM ko hran ani na anga BCM hun puiba ka lungleya ko hran sang ta din hun en fiadu fangatlo ani thosoya ruam handan chuan pathian nia venglai BCM biak ina in khomin chohnua hatim atlo anga thotan nia Christian Hospital serkon atlo anga thole nia lunglei achua san don ani Manipura zofa te harsana to mek chungchanga hian nimin khan Mizoram chunga tlomngai por sang political party IO le MKHC te meeting chuan Manipura tanga sahimna zonga Mizoram alu te tuma in thierna omlawa thataka lodong songzel turin mi puite angen Central UMPisa a tlomngai por thukhom chuan Manipur tual chung boina awanga mitam takin nunna anchan le in le lo le sa khobiak in te khal le ti chiatani chu poyan ti takze thuan soya Manipura remna le muanna thatak awm theinan chak taka mala turin Manipur sarkar le Central sarkar an ngen ti soin Mizoram sarkar po chak taka mala zuizel turin an ngen tian soibok ani all NGO te chuan Manipur tual chung boina awanga zo na thak u naw te torna chungchang le akai hnoya Central sarkara thlen ni se antia all party NGO le MKHC te IO intirin New Delhi Central sarkar thunei tu te hmuni se antibokani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Law and Justice changtu Union Minister Kiren Rijiju achuan Manipura tharum tho chuwan doi thak ati thuasoya state chunga muana tungding turin sarkar lai puichuan atul dana piangin ma alame kani ati New Delhi chanchun ni bumui ten hena asoidanin Kiren Rijiju achuan Union Home Minister Amit Shah chuan amange in Manipur boruak athi thaireng thule atul dana pianga malak zel thuasoya boina chuak chuan mi puite malam ati chia thalai tele me chiate tan apoi hleni atia Arunachal Pradesh atanga MP Union Minister Kiren Rijiju achuan mi puite chu Home Ministry in ada sipaite thu zoma Manipur muana tungding tura ruam mana siamte zom turin angen bok ani Karnataka Assembly in thana tura campaign chu amor bok chho mekania party lian hruai tu te chuan mual in khom le wantlang in khom te kovin thanhem ngai takin an party tan tran an la mekani nimin khan BJP hruai tu hlun Prime Minister Narendra Modi apoin Bengaluru a mual in khoma thua soya Badami le Haveria wantlang in khoma thua soibok Congress hruai tu hlun Sonia Gandhi poin Hublia wantlang in khoma thua soya he huna hiana fapa Rahul Gandhi le an party president Mallikarjun Kharge apo atelani members an hi somni pali omna Karnataka Assembly chu meni som khiana in thlangdona meni som pathuma vote chiara result puan ngal tur ani ang
Prime Minister Narendra Modi chuan King Charles III le Queen Camilla ite lallukhum khum tiran ni chu alom pui thua soi Narendra Modi chuan kum local zel tura po India le UK in kum kaina chu anghet sau don ti kan chiang ani tin Twitter a soya Nimin Khan Londona Westminster Abia Charles III chu lallukhum khum tirania anu pui Camilla ai po Queen lukhum khum tir zui ani bok King Charles III hi kumsanga chakwa somko pasaria Diana Francis Spencer Lady Diana tia hriat larin kar chesu alawanga apasalathi santa khania anu pui panina Camilla ichu Queen ani tabok ani chanchin thar puan ti to mai chanchin tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Manipura Harsana tok mizo te chu commercial flight manga athei anga thir chuame kan ni ati Assam State Assembly Deputy Speaker BJP MLA Dr. Numal Monin chuan Manipur boina chu ami cheng ta boina ania politics sakai lu chiani lo ati Union Minister Kiren Rijiju chuan Manipur tharum thona muana tungding turin sarkar lai pui chuan atul dana piang in malame kani ati Karnataka Assembly in thana tura campaign chu amor bok chho me kani chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani